Dakle, tema današnjeg webinara, odnosno predavanja, jeste analiza i analitika podataka, odnosno osnove i primer korišćenja u zdravstvu kao jedan od modela gde se može primeniti ova izuzetno kompleksna, da ne kažemo i komplikovana oblast koja je takva da je karakteriše i multidisciplinarnost i interdisciplinarnost. Naravno, cilj ovog predavanja se ogleda u tome da se pokažu neki fragmenti, odnosno neki segmenti koji mogu da nas uvedu upravo u značaj i da polako shvatimo koliko je značajno mesto, pogotovo u današnjim savremenim dešavanjima u svim oblastima, dakle koliko je značajno mesto analizi i analitike podataka prvenstveno u odnosu na velike skupove podataka, odnosno big data. Pa s tim u vezi, naravno, najpre da damo jedan kratak osvrt o tome kako je i zašto u stvari nastala ova nauka o podacima, odnosno šta je to što je nju, da tako kažemo, proizvelo iz već postojećih nauka i naučnih disciplina. Bez obzira na to što nije toliko mlada grana i naučna disciplina, ipak se za nauku o podacima može kazati da jeste u neku ruku nova inženjerska disciplina i da i danas predstavlja, a svakako će to biti i u budućnosti, pokretača inovacija u svim onim vremenima koja nam dolaze. Možemo i da napravimo jednu analogiju između toga kako je u stvari se izdvojila informatika iz matematike, pa da vidimo i šta je to što je izdvojilo i nauku o podacima kao posebnu naučnu oblast i naučnu disciplinu. Dakle, informatika se posebno pojavila kao disciplina iz matematike u onom trenutku kada su računari postali široko dostupni, dakle kada njihova upotreba nije bila ograničena recimo samo na akademsku zajednicu ili na recimo vojne institucije ili državne službe i upravo kada su nastali i kada dolazi do pojave velike količine podataka koju slobodno možemo nazvati i bujicama, a koji su nama danas dostupni, tako se i nauka o podacima iskristalisala kao nova naučna disciplina. Pomenuh na početku da se ovde pre svega sam fokus ovakvog načina predstavljanja ove teme odnosi na big data, odnosno na velike podatke, i ovde se pre svega misli na podatke koji su takvi da prevazilaze neke karakteristične i tipične i bolje rečeno tradicionalne načine za skladištenje i one metode koje se koriste pri obradi informacija. Međutim, svakako bilo bi pogrešno da sam pojam big data identifikujemo samo sa tim velikim, enormnim količinama raznovrsnih podataka i da ne bismo pogrešili, potrebno je da se osvrnemo i na tehnike koje se svakako koriste kada je u pitanju obrada tih podataka, ali i na načine koji nam pomažu da donosimo zaključke i razne važne poslovne odluke koje se baziraju upravo na velikim podacima i na tehnikama i metodama obrade tih podataka. Iz tog razloga se i vrlo često i najčešće koristi pojam analitika velikih količina podataka, zato što je u suštini i svrha njena da se primene napredne tehnologije i napredne statističke tehnike i da se u okviru tih primena i rezultata tih primena u stvari pronađu možda neki sakriveni obrasci koji bi nam promakli, a nalaze se u podacima, i da se na osnovu toga kasnije generišu izuzetno značajne informacije koje će imati uticaja prilikom donošenja značajnih i važnih poslovnih odluka. Ovde možemo da vidimo koje su sve to veštine, uloge i da tako kažemo odgovornosti na čoveku ili na osobi koja sebe hoće da smatra liderom u analitici. Znači, kako već pomenuh, to jeste jedna i multidisciplinarna i interdisciplinarna oblast i svakako vidimo da je vrlo kompleksna. A ono što posebno ovde treba istaći to je da je potrebno posjedovati određene veštine iz polja
biznisa, iz polja IT-a i naravno data science-a. Sve to ima svoju ulogu, ima svoje mesto i određene odgovornosti, da tako kažemo, koje proizilaze iz svega toga. Naravno, istaknućemo da se oni prikupljaju o bilo čemu, dakle o bilo kojoj temi, o bilo kojoj oblasti i u bilo kom trenutku i na bilo kom mestu. To je prosto savremeno doba, tako da u svakom slučaju sada nije krajnji cilj da se prikupi što je moguće veća količina podataka, nego da se upravo ti podaci koji su prikupljeni pretvore u njihovu stvarnu vrednost. I na osnovu podataka koje smo mi prikupili, naravno, možemo da dobijemo i odgovore na neka pitanja koja, recimo, možda još uvek nisu ni postavljena i koja će možda nekada da daju izuzetan značaj. I posebno u tome nam pomaže i vizualizacija podataka, jer možemo da vidimo neke, pa slobodno da možemo reći, izvanredne obrasce koji eventualno do tada nisu ni bili primećivani, niti su bili identifikovani. Već kazasmo da je analiza podataka jedno relativno mlado interdisciplinarno polje informatike, ali smo i videli da ne samo što je interdisciplinarna, nego i multidisciplinarna oblast i bavi se pre svega otkrivanjem određenih nekih novih obrazaca koji mogu da budu, da tako kažemo, sakriveni u velikim skupovima podataka. Da bi se došlo do takvih rezultata, odnosno do takvih obrazaca, koriste se različite metode. Te metode se u stvari mogu naći u preseku i veštačke inteligencije i mašinskog učenja i statistike i sistema baza podataka. Evo recimo kad je u pitanju veštačka inteligencija, mogu da se koriste različite metode heuristike, odnosno metode za optimizaciju prilikom rešavanja određenih problema, kao što su recimo genetski algoritmi ili evolutivni algoritmi, na primer, a kada su u pitanju baze podataka, svakako ove centralizovane baze podataka u savremenom svetu i u savremenom dobu će sve više gubiti na značaju, a primat će dobijati distribuirane baze podataka i u vezi sa tim svakako treba pomenuti blockchain tehnologiju, koja u mnogome pomaže svemu ovome. Postojanje ledžera, hiperledžera, je li tako, je izuzetno važno i za sam ovaj proces i postupke koji se preduzimaju u okviru analize i analitike podataka. Dakle, kada govorimo o analizi podataka, ne smemo zaboraviti da se ona prvenstveno fokusira na procese i na funkcije. Sa druge strane, analitika podataka jeste oblast koja se bavi informacijama, koja se bavi takozvanim kontrolnim tablama i pravljenjem odgovarajućih raznovrsnih i kompleksnih izveštaja. Znači, u suštini ne postoji taj znak jednakosti između analize podataka i analitike podataka, mada se vrlo često ova dva pojma upotrebljavaju kao sinonimi. Znači, analiza podataka jeste nauka o analiziranju tih nekih, da ih tako nazovemo, sirovih podataka, kako bi se doneli zaključci o informacijama koje nastaju naravno kao proizvod obrade podataka. I upravo postoje raznovrsne tehnike i procesi analize podataka koji jesu automatizovani u obliku mehaničkih procesa i naravno algoritama koji su upravo tako zamišljeni, koncipirani i kreirani da rade na sirovim podacima kako bi oni kasnije mogli da se upotrebe na adekvatan način. Ono što nama mogu da pruže tehnike analize podataka, to je da se otkriju trendovi, da se otkriju neke metrike koje možda bi ostale zagubljene u toj velikoj količini, odnosno masi informacija. Sve to što se dobije na taj način se kasnije može iskoristiti i za optimizaciju procesa i recimo za povećanje ukupne efikasnosti poslovanja ili ukupne efikasnosti sistema u zavisnosti od toga koji smo mi to problem razmatrali, odnosno zbog čega smo se uopšte upustili u analizu podataka. S obzirom da smo nekoliko puta već pomenuli da se radi o jednoj kompleksnoj interdisciplinarnoj i multidisciplinarnoj oblasti,
Na ovom slajdu je prikazan skup veština koje su neophodne za analiziranje podataka i za rešavanje problema. Dakle, svakako je vrlo važno poznavanje mašinskog učenja algoritama, statistike i verovatnoće, vizualizacija, istraživačka analiza podataka i ono takozvano rudarenje podacima, programiranje i upotreba, odnosno osposobljenost za korišćenje big data tehnologija. Već sada možemo da steknemo utisak da to zaista jeste jedno vrlo kompleksno područje koje zahteva neku vrstu sveobuhvatnog poznavanja svih ovih segmenata kako bi mogao da se dobije potpuni efekat kada se pristupi procesu analiziranja podataka i samoj analitici. Dakle, sam proces analize podataka se u suštini realizuje u nekoliko različitih koraka koje smo mi ovde grupisali u 4 bitna. Prvi korak jeste praktično utvrđivanje potrebe za podacima, odnosno utvrđivanje načina kako su podaci grupisani. Ono što takođe znamo, to je da podaci mogu da budu grupisani na osnovu različitih kriterijuma, opet konkretno u zavisnosti od problema koji se rešava, pa recimo neki od tih kriterijuma mogu da budu starost, mogu da budu grupisani prema prihodima, prema polu ili recimo prema nekim demografskim detaljima. Takođe, vrednost podataka, odnosno vrednosti podataka, tačnije rečeno, mogu da budu numeričke ili mogu da budu podeljene po kategorijama. U drugom koraku, što se tiče analize podataka, pristupamo prikupljanju podataka. Naravno, opet savremeno doba nam nudi gotovo neiscrpne izvore za prikupljanje podataka, a i inače sve to možemo da postignemo koristeći upravo te različite izvore poput računara, poput kamera, interneta naravno ili nekih izvora iz životne sredine. Kad smo tako lepo prikupili podatke, kada smo pre toga utvrdili kakva je potreba i zbog čega su nam potrebni ti podaci i grupisali ih, onda pristupamo njihovoj organizaciji. Dakle, kada smo ih prikupili, moramo da ih organizujemo. Zašto? Pa da bismo uopšte mogli i da ih analiziramo. Celokupna ta organizacija podataka može da bude realizovana tako što će se koristiti recimo tabela kakva je u Excelu ili možemo koristiti neki drugi softver koji ima takve karakteristike da te podatke može da preuzme i izvrši statističku obradu ili recimo softver iz koga mogu da budu preuzeti podaci da bi se nad njima odradila statistička obrada. Jer vrlo je bitna ta statistička obrada, ona će kasnije u onim silnim tehnikama analitike u stvari da pokaže ili da da neke smernice kako u predviđanju, dakle u predikciji nekih dešavanja, tako i u analizi onoga što se već dešavalo. I konačno u ovom 4. koraku, kako smo ga ovde naveli, treba pristupiti takozvanom čišćenju ili pročišćavanju podataka, a to podrazumeva praktično proveru da slučajno nema nekih dupliranja, odnosno da ne postoje eventualno neke greške ili da su recimo podaci nepotpuni. I upravo sam ovaj korak pročišćavanja podataka jeste nešto što nam pomaže da ispravimo bilo kakve greške ako je do istih i došlo. Sada, pošto smo onaj drugi deo predavanja zamislili kao primer korišćenja big data, odnosno analize i analitike podataka u zdravstvu, evo kako bi ti koraci o kojima smo govorili izgledali upravo u toj oblasti. Znači, ono što može da posluži kao izvor za prikupljanje podataka, to su elektronski medicinski zdravstveni kartoni, jel tako? To su neki autorizovani podaci, tu su neki višestruki, odnosno različiti izvori podataka. Nakon toga se pristupa čišćenju, jel tako, podataka, gde se brišu recimo neke nedostajući, oni slogovi, odnosno oni podaci gde nedostaju neke odgovarajuće vrednosti. Zatim se primenjuje data analytics, odnosno analitika podataka, primjenom različitih metoda i sve to kad prođe taj jedan proces može da se pristupi aplikaciji, odnosno primeni u smislu da se dobijaju neke preventivni zaključci, odnosno da se predvide neki događaji, da se naprave neke strategije koje se tiču prevencije, da se opet odrade, kažem, neka predviđanja i tako dalje. U svakom slučaju,
Već smo pomenuli analitiku podataka i ona je globalno gledano podeljena na 4 osnovne vrste. To je deskriptivna analiza, analitika, prediktivna, dijagnostička i preskriptivna. Kada je reč o deskriptivnoj analitici, ona u stvari opisuje šta se to događalo ili šta se dogodilo u toku nekog određenog vremenskog perioda. I sad naravno tu postoje algoritmi koji obrađuju skupove podataka i koji su zaduženi da izvrše neku vrstu preraspodele ili raspoređivanja podataka prema tim pronađenim obrascima i onim podešavanjima koje smo definisali. Nakon svega toga, kao rezultat se dobija prezentacija praktično tih podataka u jednom sveobuhvatnom obliku. Nasuprot deskriptivnoj analitici, dijagnostička analitika je više fokusirana ili usredsređena na to zašto se nešto dogodilo. Dakle, to bi u suštini podrazumevalo da se vrstni unosi podataka i da se postavljaju razne vrste hipoteza, odnosno pretpostavki. I naravno, dijagnostička analitika jeste istraživanje čiji je glavni cilj upravo da se prouče efekti i da se na osnovu tih informacija, odnosno tih zaključaka koji se na osnovu proučavanja efekata dobiju, razvije prava reakcija na neku konkretnu situaciju. Treća vrsta, da tako kažemo, analitike jeste prediktivna analitika i što se tiče prediktivne analitike, ona praktično prelazi na ono što će verovatno da se desi u nekom relativno bliskom vremenskom roku. Kada se prebacimo sada na polje zdravstvene zaštite, prediktivna analitika u stvari pomaže da se razumeju mogući ishodi izbijanja bolesti i da se bolje razume sama metodologija lečenja. Naravno, koristi se i za simulacijske studije i obuku scenarija. U svakom slučaju, u današnje vreme kada je COVID, odnosno korona, ono što je najaktuelnije, mi smo svedoci da vrlo često se izlazi sa nekim predikcijama, odnosno sa nekim predviđanjima kada će biti kraj epidemije ili kada će se nazreti, a sve je to moguće upravo korišćenjem i prediktivne analitike i uopšte same analize podataka na osnovu određenih različitih modela. I četvrta vrsta, da tako kažemo, analitike je preskriptivna analitika. Ona je zadužena da nam praktično sugeriše na koji način treba da delujemo. Ono gde se najčešće i obično koristi, to je pružanje neke dodatne perspektive podacima do kojih smo došli i da u svakom slučaju nam dozvoljava ili pruža veći broj mogućnosti za razmatranje nakon što je došlo do preduzimanja određenih konkretnih aktivnosti. U okviru zdravstvene zaštite, odnosno zdravstvenog sistema, preskriptivna analitika prvenstveno je namenjena planiranju i naravno upravljanju lečenjem. U svakom slučaju, kad govorimo o zdravstvenom sistemu, odnosno o zdravstvu, obavezno treba naglasiti da se tu kombinuje upotreba i velikih količina i strukturiranih i nestrukturiranih podataka, o čemu će vrlo brzo biti malo više reči, i koristi se analiza podataka kako bi se na osnovu nje mogle da donesu brzo odgovarajuće odluke. Sam proces, dakle, data analize, odnosno analize podataka i analitike podataka, blisko vezano sa njom, se naravno odvija kroz nekoliko koraka i mi ćemo o svakom od ovih koraka koji su navedeni na ovom slajdu da kažemo po par rečenica. Dakle, najpre što se tiče poslovnog razumevanja, radi se o tome da kad god se pojave bilo kakvi različiti zahtevi, ono što prvo treba da uradimo to je da utvrdimo poslovni cilj, da izvršimo neku vrstu procene situacije, a nakon toga i da odredimo iz kog razloga mi u stvari treba da vadimo podatke, da rudarimo podatke, odnosno da tražimo podatke i nakon svega toga praktično da izradimo plan projekta prema tom zahtevu koji smo dobili, odnosno koji se pojavio. I upravo u fazi poslovnog razumevanja je potrebno da se definišu i poslovni ciljevi.
Druga faza se odnosi na istraživanje podataka. Već pomenuo smo da podaci mogu da budu prikupljani iz različitih izvora i oni su u nekom konkretnom slučaju opisani u smislu njihove primene i upotrebe u projektu upravo u fazi istraživanja podataka. Naravno, sve ovo jeste neophodno kako bi mogli da potvrdimo ili da opovrgnemo, recimo, kvalitet podataka do kojih smo došli prikupljanjem. Nakon toga nam sledi priprema podataka. To znači da je potrebno da odaberemo podatke prema tom konkretnom zahtevu, odnosno prema potrebi, da ih uslovno rečeno očistimo, da ih konstruišemo tako da dobijemo korisne informacije i sve to kad odradimo da izvršimo njihovu integraciju. Nakon toga je faza koja podrazumeva modeliranje podataka. Za modeliranje podataka je potrebno da se odabere sama tehnika modeliranja, da se generiše testni dizajn, da se izgradi model i da se naravno izvrši procena tako izgrađenog modela. Taj model ima zadatak praktično da analizira različite odnose koji postoje između različitih odabranih objekata u okviru samih podataka. Kada smo izmodelirali, da tako kažem, i napravili model podataka, pristupamo proceni podataka. U ovoj fazi se praktično pregledava taj opseg greške i na osnovu tih podataka i rezultata dobijenih procenom, pregledavanjem opsega greške se određuje koji će se sledeći koraci preduzimati. I konačno primena bi trebalo i da obuhvati razmeštanje, nadgledanje i održavanje, ali i pripremu tog završnog izveštaja. Upravo u ovoj fazi, koja bez obzira što se naziva primenom, se i raspoređuju rezultati analize i analitike do kojih se došlo u prethodnim fazama. Naravno, već smo pomenuli da se koriste i strukturirani i nestrukturirani i svakako i polustrukturirani podaci, tako da oni tradicionalni načini skladištenja i čuvanja podataka neće biti dovoljni i neće odgovoriti izazovu i potrebama. Ovde smo prikazali jedan primer modernog, da tako kažemo, skladišta podataka koje je vrlo kompleksno, tako, gde podaci dolaze iz različitih izvora, gde se koriste različiti algoritmi iz oblasti data science-a i na osnovu svega toga se onda mogu izvršiti razne analitike i da se dobiju odgovarajući izveštaj. Sve ono što je potrebno da bi se dobio kvalitetan izveštaj iz koga se mogu doneti značajne odluke, naravno ne bi bilo moguće onim tradicionalnim metodama i tradicionalnim načinom obrade podataka. Ali u svakom slučaju ne treba sad a priori odbaciti to, nego prosto da vidimo i da pokažemo koliko je značajno koristiti se novim modernim tehnologijama u tom smislu. Pa u skladu sa tim, na raspolaganju su nam različiti softveri koji se upravo koriste za analitiku podataka. Oni se grubo mogu podeliti u neke 3 kategorije. To su osnovni, poput Excela, Google Analyticsa, na primjer, tu su napredni, poput Tableau desktopa, Doma i takozvana teška artiljerija, gde su ubrajani Looker, odnosno Microsoft Power BI, ERP i tako dalje. I naravno, paralelno sa tim postoje i softverski sistemi koji su namenjeni analizi podataka i njihova, da tako kažemo, količina je značajna, tako da u sprezi jedni sa drugima i naravno znajući da ih upotrebimo na pravi način, možemo da na adekvatan način opet odgovorimo problemu koji Pomenuo smo da se big data aplikacija, odnosno korišćenje velikih količina podataka može upotrebiti u skoro svim oblastima života i rada, tako da upravo je to i ilustrovano na slajdu koji vidimo, počev od bankarskog sektora i sektora obezbeđenja, preko osiguranja, transporta, obrazovanja, proizvodnje, energije, zdravstvene zaštite, medija, jel tako? Znači, prosto da slobodno možemo kazati i ne postoji neka oblast u kojoj ne bi big data mogli da nađu svoju primenu u naravno onom smislu na koji će onda da dođu i do najvećeg.
Bez obzira na te velike mogućnosti koje big data pružaju za druge oblasti, s obzirom, kažem, na ovu trenutnu aktualnu situaciju, pokazat ćemo jedan primer kako se u stvari i način kako se mogu koristiti big data u zdravstvu. Dakle, kad se posmatra zdravstveni sistem, to jeste jedan složen i kompleksan organizam, slobodno možemo kazati, a istorijski gledano on podrazumeva i velike količine podataka. Te velike količine podataka pre svega se odnose na različite vrste evidencija koje se vode o pacijentima. Tu je naravno zastupljene i velike količine, da tako kažemo, podataka o raznim vrstama analiza, snimanjima i tome slično. Sad, ako se osvrnemo naravno na definiciju, onda big data u zdravstvenom sistemu se pre svega odnosi na elektronske zdravstvene podatke. I ti elektronski zdravstveni podaci jesu i veliki i složeni. I upravo sada se pokazuje tačnim ono što smo malo pre kazali, a to je da je ovakvim tipovima podataka i ovako strukturiranim, odnosno nestrukturiranim podacima teško ili gotovo nemoguće upravljati sa tradicionalnim softverom, odnosno hardverom. I posebno ono što zdravstvenu industriju u svetu u poslednje vreme suočava, a tiče se raznih izazova, jesu naravno na prvom mestu i neminovni visoki troškovi pružanja zdravstvene usluge. Veliki problem i izazov jeste i veliki procenat starog stanovništva. Tu su svakako i pacijenti sa raznim hroničnim bolestima, sa raznim retkim bolestima, ali i veliki izazov jeste i značajan nedostatak medicinskih stručnjaka. Kako to prevazići ili može li se uopšte makar malo ublažiti celokupan ovaj problem koji je evidentno postoji. Jedan od načina da se ovo prevaziđe jeste da se uradi upravo zdravstvena analitika i na osnovu te analitike možemo da utvrdimo činjenice, pa na osnovu utvrđenih činjenica da donosimo odgovarajuće odluke. Još jednom, big data koncepti u zdravstvenom sistemu su takvi da sadrže osnovne podatke o pacijentu, razne analize, razne laboratorijske izveštaje, razne medicinske slike, ali svakako u okviru njih se nalazi i spisak lekara i medicinskih sestara. Međutim, nije to sve. Ovaj koncept se odnosi i na podatke koji se pojavljuju na društvenim mrežama. I već iz ovoga vidimo da je zaista zastupljena velika raznovrsnost podataka. Evo upravo sada dolazi na red malo objašnjenje nestrukturiranih, polustrukturiranih i strukturiranih podataka koje smo već pominjali u par navrata. Dominiraju nestrukturirani podaci. Obično čine preko 80% svih podataka, a nestrukturirani podaci su u stvari oni podaci nad kojima mi ne možemo da vršimo one klasične aritmetičke operacije. Tu se pre svega misli na razne podatke poput video fajlova, audio fajlova, nekih tekstualnih fajlova i tome slično. 10% podataka otpada na polustrukturirane podatke. Polustrukturirani podaci su naravno uglavnom oni podaci koji lako mogu da budu transformisani u formu koja je pogodna da se nad njome vrše određene klasične aritmetičke operacije. I najčešće kao primer polustrukturiranih podataka se navode podaci koji mogu da budu dobijeni putem web analitike. I takođe 10% podataka čine strukturirani podaci. Strukturirani podaci nastaju naravno upotrebom različitih analitičkih sredstava poput poslovne analitike, baze podataka i tome slično, ali eto vidimo koliki je njihov mali udeo u onoj ukupnoj količini podataka koji su neophodni i koji podrazumevaju sam koncept big data u zdravstvenom sistemu. Ova tabela nam prikazuje praktično, ako uzmemo u obzir neki od parametara, kako se ponašaju, da tako kažemo, tradicionalna analitika i big data analitika. Parametri mogu da budu različiti, ovde smo izdvojili recimo obuhvat podataka, pa ako se to uzme kao parametar za upoređivanje ovih dveju analitika, onda je, kada je reč o tradicionalnoj analitici, u pitanju analiza dela podataka, dok big data analitika se odnosi na analizu
svih podataka. Ako je parametar za upoređivanje izvori iz kojih prikupljamo podatke, u tradicionalnoj analitici se uglavnom koristi mali broj homogenih izvora podataka, a već smo videli da kad je u pitanju big data analitika, onda tu koristimo veliki broj upravo heterogenih izvora podataka. Tehnike obrade podataka takođe mogu da budu još jedan parametar za upoređivanje tradicionalne i big data analitike. Naravno, kada je reč o tradicionalnoj, ona koristi one klasične softvere i klasične statističke tehnike nasuprot big data analitici koja koristi i napredne softvere i napredne statističke tehnike. Vreme obrade podataka takođe može da bude značajan pokazatelj u tom procesu upoređivanja tradicionalne analitike sa big data analitikom. Dakle, nakon generisanja podataka se i određuje to vrijeme koje je potrebno za obradu podataka kada je u pitanju tradicionalna analitika, a s obzirom da je real time ono vrijeme u toku generisanja podataka koje određuje i vreme obrade podataka, big data analitika ima tu značajniju prednost. Intenzitet obrade podataka je još jedan parametar po kome se mogu upoređivati ove dve analitike. Znači, kod tradicionalne analitike je u pitanju ta povremena obrada podataka, dok je kod big data analitike u pitanju kontinuirana obrada podataka. Uzeli smo i još dva parametra, jedan je ciljevi obrade podataka, drugi vrste izveštaja. Ono što se podrazumeva kao cilj obrade podataka u okviru tradicionalne analitike, to je da se dobije dijagnoza i opiše događaj. A nasuprot tome, kod big data analitike, cilj obrade podataka jeste da se odradi i uradi analiza ponašanja i da se naravno predvidi neka buduća dešavanja. Sami izveštaji koji se mogu upoređivati kada su u pitanju tradicionalna i big data analitika se takođe razlikuju, jer kod tradicionalne su to oni standardni jednoobrazni izveštaji, dok big data analitika nam daje složene, kompleksne izveštaje. Znači, u svakom slučaju i jedna i druga vrsta analitike, da tako kažem, ima i svojih prednosti, svojih nedostataka, ali već možemo da naslutimo da je ipak prednost i prevagu praktično ide ka big data analitici. Naravno, tokom vremena priroda zdravstvenih podataka se razvijala. To znači da i sve ove analitičke tehnike praktično mora da budu svedene na neku vrstu složene i sofisticirane analitike koja je upravo neophodna kako bi se prihvatio taj obim podataka brzo i to uradilo i ne samo brzo uradilo i ne samo prihvatio veliki obim podataka, nego i uvažila ta raznolikost među njima. Ono što je ranije rađeno, to je prikupljanje podataka isključivo u elektronskim zdravstvenim kartonima i raznim drugim strukturiranim formatima. Naravno, sve je više sada podataka koji nisu u tim strukturiranim formatima, nego su upravo u multimedijalnom formatu, pa su samim tim i nestrukturirani. I upravo je ono što je značajna karakteristika postojanja podataka u zdravstvenom sistemu, ta njihova raznolikost koja se ogleda u tome da li se radi o strukturiranim, nestrukturiranim, odnosno polustrukturiranim podacima. Već smo napomenuli da kada govorimo o strukturiranim podacima, da se misli na podatke koji vrlo lako mogu i da se skladište, odnosno čuvaju, da se pretražuju, da se pozivaju i analiziraju po potrebi. Kada je reč o zdravstvu, naravno, i strukturirani i polustrukturirani podaci u stvari uključuju u sebe razne očitavanja instrumenta, senzora i tome slično i podatke koji su nastali zapravo tekućom konverzijom onih papirnatih zapisa u elektronski zdravstveni medicinski karton. Ono što je potrebno aplikacijama u zdravstvu i što svakako predstavlja izazov, to je da se pronađu efikasniji načini kako bi se izvršilo kombinovanje i pretvaranje različitih podataka, pri čemu se naravno akcenat stavlja na automatizaciju upravo konverzije iz strukturiranih u nestrukturirane podatke. Koliko je složena
oblast healthcare analitike, odnosno analitike u zdravstvu, možemo upravo da vidimo i na ovom slajdu. Znači, potreban je veliki tim u smislu stručnjaka, u smislu njegove raznolikosti, u smislu pokrivanja različitih oblasti, počev naravno od informatike preko menadžera, medicinskog menadžera, farmacije, prodaje i marketinga, jel tako? I sve to treba naravno upakovati, povezati da bi se na kraju dobili odgovarajući rezultati. Evo da malo progovorimo o konceptualnoj arhitekturi analitike velikih podataka. Već smo čuli da ono što se tiče zdravstva i big data, podaci mogu da dođu iz unutrašnjih izvora, kakvi su recimo elektronski zdravstveni kartoni ili recimo sistemi za podršku nekim kliničkim odlukama, mogu da dođu iz ovih eksternih izvora, to mogu da budu neki vladini izvori, neke laboratorije, apoteke, neke osiguravajuće kompanije i tome slično. I najčešće dolaze u više formata, u različitim formatima, dakle kao neke datoteke, CSV, neke relacijske tablice ili tabele ili neki tekstovi, ili tako, ASCII tekst, i mogu da budu smešteni na više lokacija, bilo da su u pitanju geografske lokacije, ali i naravno na različitim lokacijama zdravstvenih ustanova, takođe i u mnogobrojnim nasleđenim i drugim aplikacijama koje se prvenstveno koriste za obradu transakcija, odnosno baze podataka i tome slično. Nakon prikupljanja, jel tako, tih podataka iz različitih izvora i njihovog smeštanja i njihove organizacije, pristupa se transformaciji u odgovarajuće oblike. Ti transformisani podaci se zatim koriste različite platforme i alate i za smeštanje i za razne manipulacije njima, da bi mogla da se odradi big data analitika, koja će naravno da proizvede određene svoje aplikacije i primene o kojima smo takođe rekli par rečenica. U svakom slučaju, zdravstvena analitika može potencijalno da smanji troškove lečenja, što je izuzetno važno, može da predvidi izbijanje epidemije, može da izbegne pojavu bolesti, dakle može da deluje preventivno i sve u svemu kada se sve to sakupi možemo kazati i da poboljša kvalitet života uopšte. Kada se primenjuje u zdravstvu i ako se primenjuje u zdravstvu, pri čemu se koriste naravno specijalni ili posebni zdravstveni podaci, bilo da je u pitanju jedan određeni pojedinac ili celokupna populacija, samim tim može i potencijalno da pomogne u sprečavanju pojave epidemija, može da pomogne u izlečenju bolesti i u smanjenju troškova između ostalog. Međutim, nije sve to tako jednostavno i lako povezati i sprovesti, postoje određene prepreke u svemu tome, a jedna od najvećih prepreka koja stoji upravo na putu upotrebe big data u medicini se može na sledeći način okarakterisati. Dakle, medicinski podaci se šire u mnogim izvorima i tim izvorima praktično upravljaju i različite države, upravljaju različite bolnice, upravljaju različiti administrativni odseci. Treba odraditi integraciju tih izvora podataka. Da bi to moglo da bude urađeno, onda je neophodan razvoj nove infrastrukture, ali razvoj te infrastrukture bi naravno trebalo da ima onu predikciju, da tako kažemo, ili pretpostavku u kojoj svi pobrojani izvori i oni koje nismo pobrojali, a treba da daju podatke, će se saglasiti da sarađuju jedni sa drugima. I upravo celokupan taj proces analitike jeste jedan kontinualni proces koji će nam svakako korišćenjem modela, tehnika, metoda da pomogne u rešavanju mnogobrojnih problema koji postoje u zdravstvu. Pa između ostalog da nam da odgovore na pitanje šta se dešava, koliko često, zašto i gde, šta je konkretan problem, ili tako, i koje su to neke akcije koje su neophodne, ili recimo šta bi moglo sledeće da se desi, šta će se desiti ako se naravno sklope, odnosno postave neki preduslovi ili ispune neka predviđanja. Prema tome, na ova i na mnoga druga pitanja upravo odgovor može da da analitika, odnosno primjena analitike
zdravstvu. I to je takođe značajan segment primene i rada analize podataka i analitike podataka. Pred one prepreke koje smo već naveli, postoji još čitav niz drugih, pa jedna od njih jesu i nekompatibilni sistemi podataka. U kom smislu? U smislu da je to praktično možda i najveći tehnički izazov, zato što bi trebalo da se omogući povezivanje ovih skupova podataka koji su potpuno različiti jer su potpuno nekompatibilni. I s pravom se kaže da obezbeđenje ovakvog načina i omogućavanje ovakvog načina povezivanja ovih skupova jeste ravno podvigu. Jedan značajan problem jeste i pitanje o poverljivosti podataka o pacijentima. U tom smislu postoje različite zakonske regulative i zakoni koji upravo regulišu to koje i kakve informacije o pacijentima mogu da budu objavljivane sa njihovim pristankom ili bez njihovog pristanka, kao i to ko sve ima pristup tim podacima, na koji način oni mogu da budu modifikovani, a između ostalog, pored svega, opet tu može mnogo da pomogne recimo korišćenje i blockchaina u samom procesu čuvanja tih podataka, s obzirom da se i u okviru blockchain tehnologije tačno znaju uloge, odnosno tačno znaju permisije, to je dozvole ko može da pristupi podacima, ko može da upravlja transakcijama, odnosno promenama tih podataka i tome slično. Dakle, sve u svemu, institucije koje su uložile popriličnu količinu i novca i vremena kako bi napravile te neke sopstvene podatke, možda neće ni želeti da sarađuju sa drugima, bez obzira što bi recimo ta saradnja mogla, na primer, da dovede do bržeg izlečenja. I upravo cilj poslovne inteligencije, odnosno analitike podataka u zdravstvu, jeste da se pruži pomoć lekarima kako bi mogli da donesu odluke koje su zasnovane na podacima i to vrlo kratko, odnosno u roku od nekoliko sekundi, što će svakako da dovede do poboljšanja lečenja pacijenata. Već možemo da shvatimo da je uvođenje big data koncepata u zdravstveni sistem ono što će doprineti samoj boljoj zdravstvenoj zaštiti, a ta bolja zdravstvena zaštita bi trebalo da ima sledeće odlike, odnosno karakteristike, a to je njena brzina, to je njena pravovremenost i to je tačnost. I to su one karakteristike koje zaista treba da budu cilj i same izmene i osavremenjivanja zdravstvene zaštite u bilo kom delu sveta. Ono što je takođe važno istaći, to je da je primjena big data koncepata u zdravstvenom sistemu neophodna iz razloga tog što, kako smo već videli, će uticati na bolji kvalitet zdravstvene zaštite. I potpuno je realno da ovo savremeno doba big data i upotreba novih tehnologija koje nam stoje na raspolaganju za analizu ovih velikih količina podataka će dovesti i do određenih pozitivnih rešenja i do nekih novih saznanja, ne samo u oblasti zdravstva naravno, nego i u nizu područja ljudskog delovanja. Svakako postoji tu jedan čitav niz fundamentalnih pitanja koje su vezana za to što smo već i pomenuli, ko može da generiše te podatke, ko može da pristupi tim podacima, ko ima pravo da ih deli ili da analizira skupove podataka, u koju svrhu i u kom kontekstu će biti korišćeni ti podaci i tako dalje i tako dalje. To znači da bi zaista ova pitanja vrlo brzo trebala da budu predmet i mnogih razmatranja i mnogih debata i s obzirom na to da su raznovrsna i da je sama analitika i analiza podataka jedna multidisciplinarna i interdisciplinarna oblast, sasvim je poželjno da se očekuje da se tu uključi što je moguće više različitih stručnjaka. Dakle, sve to bi moglo da bude vezano za primjenu big data u zdravstvenom sistemu, prikazano preko ovog slajda, odnosno na ovakav grafički način, tako da vidimo da primjena velikih podataka
u raznom ovom ciklusu, odnosno u raznim ovim oblastima primene u zdravstvu, kao krajnji cilj svakako ima poboljšanje samog kvaliteta života. A to će se postići ako budu ispunjeni odgovarajući, da tako kažemo, preduslovi čiji je jedan deo naravno zadužen i zdravstveni sistem. I na samom kraju upravo da ilustrujemo kako se analitika podataka može primeniti kada je u pitanju medicinsko snimanje. Kao jedan primer je uzet podatak da se u Sjedinjenim Američkim Državama obavi negde oko 600 miliona takozvanih slikovnih postupaka u toku godine. I u tom smislu su sada u pogledu analitike velikih podataka i u njenoj primjeni razvijeni algoritmi koji imaju zadatak u stvari da analiziraju stotine hiljada slika i oni su takvi da mogu praktično da identifikuju i da pronađu te neke specifične pa gotovo neobične obrasce u pikselima i da ih pretvore u broj, a to će onda pomoći lekaru da postavi dijagnozu. Razvoj ovih algoritama ide i dalje, pa tako recimo se u principu smer njihovog razvoja kreće ka tome da recimo radiolozi više neće ni morati da gledaju slike, nego će umesto toga da analiziraju rezultate algoritama koji su to odradili za njih. Samim tim će naravno u tom smislu i da prouči, da upamte mnogo više algoritmi, naravno slika, nego što bi to mogao da uradi čovek, a što će opet pomoći lekaru, dakle u ovom slučaju radiologu, da donese pravu odluku, odnosno da uspostavi pravu dijagnozu. I u tom smislu su i učena 3 glavna trenda. Jedan trend se odnosi na iskustva pacijenata, drugi na celokupno zdravlje stanovništva, a treći naravno na troškove. Dakle, prvi trend tretira iskustvo pacijenata koje bi naravno moglo da bude drastično poboljšano, pri čemu se uključuje i sam kvalitet lečenja, ali i zadovoljstvo pacijenata. Drugi trend se odnosi na to da tretira celokupno zdravlje stanovništva koje bi svakako trebalo da bude poboljšano tokom vremena i naravno opšti troškovi bi trebalo da budu smanjeni. I uglavnom se pored tog zadovoljstva, kvaliteta, poboljšanja kvaliteta života sve svodi na smanjivanje troškova. Jedan prikaz kako se u stvari mogu da iskoriste podaci o pacijentu koji se nalaze na različitim mestima, dakle u elektronskim zdravstvenim kartonima koji su obično smešteni u ovim bazama podataka svake klinike. Tu su podaci o raznim vrstama pod navodnicima slika, jel tako, koje su opet smeštene u bazi podataka koja sadrži te slike i naravno ovde su podaci na osnovu različitih laboratorijskih analiza i razne vrste, razni drugi izvori i formati podataka. Potrebno je uraditi, jel tako, celokupnu tu integraciju podataka, pri čemu se naravno koriste i kontekstualne baze podataka i ove multiomics baze podataka, a sve u cilju naravno, da tako kažemo, dubinske analize koja će pored ostalog da da glavni rezultat poboljšanje, odnosno unapređenje same zdravstvene zaštite. U svakom slučaju pacijent je onaj koji je u centru svega i sve ono što se dešava u zdravstvenom sistemu upravo treba da bude okrenuto pacijentu, a samim tim će se nakon toga i ostvariti i ostali preduslovi, odnosno realizovaće se i već pomenuti trendovi koje smo malo pre spomenuli. I ja sam imala toliko za današnje predavanje. Zahvaljujem vam se na pažnji. Hvala vama, profesorka, u ime Univerziteta Metropolitan, što ste izdvojili vreme i što ste bili ovako detaljni i sve nam lepo objasnili. Čak i mi koji nismo u toj sferi smo mogli dosta toga da naučimo i stvarno je bilo super.
Ja vam se zahvaljujem, vreme je ograničilo način na pripremu ovog predavanja, ali sam prosto pokušala da tako neki malo prizemni način, pogotovo za osobe i za ljude koji se baš ne bave striktno IT-em, shvate suštinu i značaj i analize i analitike podataka i koje su to sve mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju. Hvala i vama. Nema na čemu i uspeli ste u tome što vam je bio cilj. Drago mi je da... Ako nema nekih dodatnih pitanja, možemo da završavamo, ako se slažete. Hvala i Andrija i vama. Andrija je poslao u četu zahvalnost. Znači, hvala još jednom, ako kad god bude bilo prilike i šta vam god bude trebalo, ja vam stojim na raspolaganju, tako da možemo i u buduće, naravno, da sarađujemo kao i sada. Naravno, nadamo se budućoj saradnji, to bi bilo baš lepo. Hvala. Dobro, prijatno, svako dobro. Doviđenja, hvala još jednom, prijatno. Prijatno.